Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Uburusiya bwakajije umurego mu bitero buri mu kugaba kuri Ukraine mu gihe intambara bwashoje kuri iki gihugu igeze ku munsi wayo wa 7. Mu gihe ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikomeje kwamagana Uburusiya kubera iyi ntambara, ibihugu byinshi bikiri mu nzira y'amajyambere ntibyerura ngo byamagane cyangwa se bishyigikire Uburusiya. Turasesengura cyaba kibitera. Turabwira kandi no ku ngaruka z'intambara yo muri Ukraine zatangiye kwigaragaza muri Afrika, aho ibiciro by'ibitoro byamaze kuzamuka mu bihugu bimwe na bimwe. Turafitiye n'ikiganiro cy'abagore muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri uyu wa gatatu itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatatu. Aya makuru yose ndetse n'ayandi ku buryo burambuye ni mu kanya. Prudence Ngiyumva amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi muri kano kanya. Ishami rya Loni rishinzwe impunzi ku isi riravuga ko umubare w'abantu bahunga Ukraine kubera intambara umaze kugera ku bakabaka 900. Mu itangazwa ry'imibare yaryo, iri shami ryavuze ko ibihumbi 874 bamaze guhunga. Abarenga kimwe cya kabiri cyabo bahungiye muri Pologne, abandi baberwa mu bihumbi byinshi bajya mu bihugu bituranye nayo birimo Hongiriya, Romania, Moldova na Slovakia. Inkuru ya Imogen Fox muri yumva mwijwi rya Yvette Kabatesi. Mu gihe ibitero by'Uburusiya muri Ukraine bigenda bikomera, umubare w'abantu bahunga uriyongera mu buryo bwihuse cyane. Kuri ubu abamaze kwambuka bagera ku bihumbi 900 mu minsi 6 gusa imirwano imaze. Ishami rya Loni ryita ku mpunzi ritekereza ko umubare ushobora kuza kurenga miliyoni mu gihe cy'amasaha gusa. Na kaga ka muntu katari kitezwe, iryo shami ririho rirohereza amatsinda hamwe n'ibyo gufasha impunzi ndetse no mu bihugu bituranye na Ukraine bicumbikiye abahunze. Uburusiya bwavuze ko bwiteguye gukora igiciro cya kabiri cy'ibiganiro n'abahagarariye Ukraine kuwa 3 nimugoroba. Bikurikiye ibiganiro bya mbere byabaye muri Belarus hafi y'umupaka wa Ukraine, ariko byananiwe kugira icyo bigeraho. Umuvugizi wa Perezidansi y'Uburusiya The Kremlin, Dmitry Peskov, yavuze ko abahagarariye Uburusiya bahari. Amakuru aravuga ko umujyanama wa Perezida Putin, Vladimir Medinsky, azongera akaba umuyobozi w'itsinda ry'abajya mu biganiro ku ruhande rw'Uburusiya. Umujyanama wa Perezida wa Ukraine nta kizera afite kuri iyi ntambwe y'ibi biganiro. Yavuze ko Ukraine izagoma ku ruhande ihagazeho. Uburusiya bwabwiye urwego rugenzura ibijyanye n'ingufu z'ubumara bwica cyane ko bufite ubugenzuzi bw'ahantu hatunganyirizwa ingufu z'ubumara bukomeye hafi y'umujyi wo mu majyepfo ya Zaporizhia. International Atomic Energy Agency ivuga ko yijejwe n'Abarusiya ko abakozi bo muri Ukraine bakomeje akazi nk'uko bisanzwe. Ubugenzuzi bwa Ukraine bw'ingufu z'ubumara bwavuze ko buri mu bikorwa byayo byose kandi ko bikomeje. Zaporizhia ifite inkingi 5 z'ingufu z'ubumara bwica muri 15 z'igihugu. Hagati aho Ubushinwa bwavuze ko buzakomeza umubano wabwo w'ubucuruzi n'Uburusiya nk'uko bisanzwe kandi ko ngo butaziyunga ku bindi bihugu byabufatiye ibihano. Inkuru ya Michael Bristow muri imva mwijwi rya Victoria Nkunda. Umuyobozi w'urwego rugenzura amabanki mu Bushinwa yavuze ko ibikorwa byo mu rwego rw'ubukungu n'ubucuruzi hagati y'Uburusiya n'Ubushinwa bizakomeza. Yongeye kuvuga ko aho Ubushinwa buhagaze ari uko ibihano byafashwe bidashingiye ku mpamvu z'amategeko kandi ingaruka zabyo ni nkeya. Imyifatire y'Ubushinwa ni ingenzi kubera ko icyo gihugu gifitanye imikoranire ikomeye n'Uburusiya mu rwego rw'ubukungu. Ubushinwa kandi nicyo gihugu cya mbere gitumiza lisansi, gazi n'amakara y'amabuye byo mu Burusiya. Ubushinwa bwanze kwamagana igitero cy'Uburusiya muri Ukraine, nta nubwo buvuga ko ari igitero. Ariko nanone ntabwo Ubushinwa burashyigikira Uburusiya, burasaba ko habaho ibiganiro byo gukemura icyo kibazo. Abakinnyi ngororamubiri bo mu Burusiya na Belarusi bazemerwa guhiganwa mu mikino ya Paralympique mu itumba izatangira kuwa 5 i Beijing, ariko rero bazahiganwa badahagarara ibihugu byabo bakine ku ibendera rya komite ya Paralympique. Itangazo rya komite mpuzamahanga y'imikino Paralympique IPC ryavuze ko aba bakinnyi batazashyirwa ku rutonde rw'abandi mu midari. Icyemezo cyafashwe nyuma y'inama ya IPC yabereye i Beijing kuri uyu wa 3. Komite ya Paralympique yanavuze ko itazategura imikino mu Burusiya cyangwa se muri Belarus kugeza ku itariki itigeze itangazwa.
iperereza ryakozwe kuri ruswa muri Afurika y'Epfo ryasabye ko uwahoze ari perezida Jacob Zuma n'abandi bategetsi bo ku rwego rwo hejuru bakorwaho irindi. Komisiyo y'umucamanza Raymond Zando yasanze ikigo cya Bosasa cyahawe kontaro nyinshi cyane mu gihe cy'ubutegetsi bwa Bwana Zuma cyaratanze ruswa ku bategetsi muri guverinoma ndetse n'abandi bantu bo mu ishyaka riri ku butegetsi rya ANC. Umucamanza Zando yasabye ko irindi perereza rero ryimbitse rikorwa kuri Bwana Zuma kubireba impano yahawe na Bosasa binyuze mu birori bihebuje yajyanwagamo. Bwana Zuma we avuga ko arenganywa n'icyo yita ibirego bya politike by'abaringa. Jacques urakoze Prudence Ngiyumva. Ano makuru arongera yibande ku gihugu cya Ukraine. Uburusiya bwakajije umurego mu bitero burimo kugaba kuri Ukraine, aho inzego z'ubutabazi zigereranya ko abantu barenga 2,000 bamaze kwicwa kuva intambara yatangira mu cyumweru gishize. Umujyi wa Mariupol mu majyepfo y'igihugu ukomeje gusukwaho bisasu by'ubutitsa. Ibitero kandi byibasiye umujyi wa kabiri mu bunini Kharkiv, mu gihe ingabo z'Uburusiya zikomeje kugenda zisatira umurwa mukuru Kiev. Uretse imirwano haravugwa n'abantu bakomeje guhunga ndetse n'ibindi kubera ko hari inkuru igenda hindagurika. Mugenzi wanjye Prudence Ngiyumva mwumvaga mu kanya mu ncamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Turi kumwe hano muri studio, mu studio kuba dukurikira ku rubuga rwa Facebook Live. Prudence Ngiyumva byifashe gute? Aja nkuko rumaze kubikomozaho ni ibintu bigenda bihinduka mu buri kanya. Hari imirwano yabaye uyu munsi kuri wa gatatu mu mpande zose z'igihugu, mu majyepfo, mu majyaruguru no mu burasirazuba, mu mijyi ikomeye cyane ya Ukraine nka Kharkiv wari umaze kubivuga ndetse na Kherson yibasiwe n'ibisasu rutura by'Uburusiya. Hari misile bivugwa ko yarashwe ku cyicaro gikuru cya polisi ndetse no kuri kaminuza i Kharkiv. Muri iki gitondo Uburusiya bukavuga ko ndetse bwafashe ubugenzuzi bw'icyambu gikomeye cyo mu nyanja y'umukara Black Sea muri uyu mujyi wa Kherson. Ariko rero abayobozi b'inzego z'ibanze barimo ndetse na meya w'uyu mujyi bakavuga ko ayo makuru atari yo ko ngo bagifite ubugenzuzi bw'uyu mujyi, ariko birakomeye kumenya kuko abafite ubugenzuzi bw'uyu mujyi nkuko bikomeje kugenda bitangazwa. Perezida wa Ukraine hagati aho ngaho Volodymyr Zelensky we akaba yashinje Uburusiya icyo yise ngo kugerageza gusibanganya amateka ya Ukraine, anashimagiriza ubutwari bw'ingabo ze. Naho ku rwego mpuzamahanga haba hari cyahindutse ku bihano cyangwa se ibindi byemezo birimo kugenda bifatirwa Uburusiya kubera iyo ntambara. Haba ari ibigo bikomeye by'ubucuruzi ndetse n'ibihugu bikomeje kugenda bifata ibihano ndetse bikomatanyiriza Uburusiya. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden mu ijambo ngarukamwaka umukuru w'igihugu ageza ku mitwe yombi y'inteko yitwa State of the Union Address yaraye avuze ko Putin ngo intambara yakoze ni intambara yahisemo kandi ari intambara idahwitse. Yavuze ko Amerika yahagaritse indege zose z'Uburusiya gukoresha ikirere cyayo, ikaba rero Amerika yiyongere ku bindi bihugu byinshi by'Uburayi byafashe iki cyemezo. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson kuri uyu wa gatatu igihe yarari mu nteko ishinga amategeko yongeye gushimangira ko Ubwongereza buzakomeza kotsa igitutu mu bihano by'ubukungu ndetse ko buzafasha Ukraine mu buryo bw'amafaranga n'intwaro ndetse bugatanga n'ibyo byose bukeneye. Ikigo cy'indege cy'Amerika Boeing cyatangaje ko kitazongera gukorana n'indege z'Uburusiya, cyavuze ko kitazongera gutanga udukoresho dusimbura utwangiritse. Icyo kiyongere ku kindi kandi cya Airbus cyo nacyo gikora indege ku mugabane w'Uburayi. Ikigo Apple gikora igikoranabuhanga cyane cyane kuri telefone zimenyerewe zitwa iPhone cyahagaritse gukorana n'Uburusiya, cyavuze ko kitazongera gukorerayo. Hagati aho ngaho kandi mu rwego rw'imikino nk'uko wari umaze kubyumva Jacques ndetse n'abadukurikiye, imikino nayo Uburusiya bukomeza gukomatanyirizwa cyane mu mikino Olympic izatangirije ubundi Beijing ku wa 5 mu Bushinwa. Abakinnyi b'Uburusiya na Belarus ishyigikiye Uburusiya muri iki gitero ntabwo bazemerwa gukina bahigiye igihugu cyabo. Hanyuma hari abavuga ko Uburusiya ngo bushobora kuba bwitegura kuba bwashyiraho umutegetsi mushya. Ibyo byo bimeze gute? Nibyo koko nkuko bivugwa n'ishami rya BBC rikurikira hafi isakara ndetse n'itangazwa ry'amakuru ahantu hatandukanye ku isi. BBC Monitoring iravuga ko Uburusiya bushaka gutangazwa aho ari perezida wa Ukraine Viktor Yanukovych wahiritswe ku butegetsi mu gihe cy'imyigaragambyo yamaganaga guverinoma mu gihe cya 2013 na 2014 akaza nka perezida mushya. Ni umuperezida ushyigikiye Uburusiya cyane uri no ku ruhande akaba ari nacyo cyatumye ahirikwa ku butegetsi n'abaturage. Ni amakuru rero atangazwa n'ikinyamakuru cyo muri Ukraine ndetse kikanavuga ibyavuzwe n'inzego z'iperereza za Ukraine. Ntibiratangazwa ku mugaragaro ariko ni ibikomeje kuvugwa. Hanyuma hagati aho ngaho Yanukovych we akaba ari i Minsk, akaba yarahungiye mu Burusiya mu 2014.
ahura no gushyiraho umutetsi mushya muri Ukraine ntabwo ari mu Burusiya. Hagati aho abahunga ari benshi mu gihugu barakomeje guhunga, ariko hari n'umubare w'abantu benshi bamaze gutangazwa ko bishwe. Abategetsi ba Ukraine batangaje ko abasivile barenga ibihumbi 2,000 bamaze kwicwa muri iyi ntambara imaze icyumweru yashojwe n'Uburusiya muri Ukraine. Hakaba rero hari n'imibare y'abantu benshi cyane barimo bahunga, hakaba n'abakomeje guhunga indi mijyi itandukanye. Uyu munsi biragenda bigaragara ko Uburusiya bukomeje kotsa igitutu abategetsi ba Ukraine ndetse n'igisirikare kubera ko kigenda gifata imijyi ikomeye kandi ndetse kikarasa inzu zitandukanye bavuga ko zirimo n'abasivili. Inzego z'ubutabazi rero bw'igitaraganya zikanavuga ko Uburusiya ngo bwashwanyaguje ibikorwa remezo by'ahantu hakorerwa ubwikorezi, amazu atuwemo ndetse n'abantu ndetse n'ibitaro. Hagati aho ngaho jatse ngaruka inyuma gatoya ibi bihano bigenda bifatirwa Uburusiya. Umuvugizi wa perezidansi y'Uburusiya Peskov akaba amaze mu kanya kwemera ko ngo birimo bigenda bishigisha Uburusiya. Urakoze Prudence Njyumva. Mu gihe rero intambara muri Ukraine igeze ku munsi wayo wa 7, ingaruka zayo zamaze gutangura kwigaragaza muri Afrika, aho ibitoro byamaze kuduga ibiciro mu bihugu bimwe na bimwe. Uburusiya na Ukraine bikaba biri mu bihugu bishora ibitoro na gaze nyinshi. Hakaba hari ubwoba ko uruhererekane rwabyo ruzohungabana kubera iyo ntambara. Ibiciro byitezwe kuduga kandi cyane ku mukate mu bihugu nka Misiri bigurira ingano nyinshi muri byo bihugu. Ni inkuru mugezwaho na Kwime ndi ku Magenge.